على تقديره وحسن ما صرف من أموره. الحمد لله بحسن صنعه، شكرا له على إعطائه ومنئه. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يؤبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان. وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دوما سرمدا. اللهم صل عليه ما حيا الحياة أرضا وما سحقت بتسليم فم. يا رب صل على النبي محمد، ما مر خد الأقهوان على الندى، ما حام حوله ما حرامك مسلم. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة وصححه الألباني وأورده الإمام النسائي في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، فيه ليلة خير من 1000 سهر، وتغل فيه الشياطين، من هرم خيرها فقد هرم. رواه النسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، وذكر فيه صوم رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، فما أسرع تبادل الأيام، فما أسرع مرور الساعات. انقلبت الأيام اليوم والبارحة وغدا وبعد غد، فما هي إلا ساعات قليلة سنستقبل شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بصيامه وقيامه حتى نكون من الذين فازوا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawi yettude allah subhanahu wa taala juulen e nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam, haray saa'i fof no woodi ko haana yewtede on saa'i ɗon, ko ɗum waɗi si jumare kala hutubata. haray suuɗaki e meɗen ko fewnditi kon ni ko haana yewtede kon ka ɓuri heewde e gangune hande e nde ɗo jumare. sabu si allah subhanahu wa taala newni, haray lutta si wona leereji, haray ko wiyete suumaye kon hewti en. en torki allah subhanahu wa taala yo allah tawna en. kala kadi ɓe o tawnali ɓaɗo e raɓɓiɗude no woodi ɓe tawetake, yo allah subhanahu wa taala yaafo ɓe si o jettitaɓe. en torki allah wata suumaye lannu, sina hara enen ɗo fof e windama natugol aljanna. allahumma amina ya rabbal alamin. haray ɗum sattana allah subhanahu wa taala. haray suumaye ko hunde mawnude ha feƴƴiti, hunde tawata hay wolugol fi mayre hino mawni. ko honɗum no waɗi dewe allah ɗe fab kala ko allah rewira, ko tawi goɗɗo goo wawatake rewirede o ko suumaye. juulugol hiɗen andi woodino bandiji tawɗi wi yo yimɓe sujjamɓe, ɗum woodino. woodi buy kafiduɓe allah subhanahu wa taala ka tawhid makko, rububiyya ma uluhiyya, kafindina mo e goɗɗum, ɗum waɗi. woodi yimɓe ittuɓe sadaka tawa hina fi allah har ko fi ibnu adam. woodi tawɓe déplacé ke yahi voyage ji, haray ko ɗi équivalent hajju, kono hara hina hajju, harana voyage ji fi allah. donc hon mi falawigol hino woodi dewe heewɗe tawata ko ibnu adama waɗi e hoore ndiɗo leydi, taw ko allah herori hara wana fi allah. amma korka
haysi hiɗa faala a wawata waɗugol si wana fi Allah ko ɗum waɗi si nela sallah sallam ɓe maki hadisul qudsi wonde jomirawo o daali kullu amali ibnu adama lahu illa sawma fa innahu li. Kala ko ibnu adama golli ko kanko jeyi si wana korka kan Allah wi fa innahu li ko min jeyi korka kan wana ajizi bi ko min kadi yoɓataka ko nun ɗo faala en hollurgol ko wondema ka ɗo korka ko dewal taway ngal ko kangal tun wimi woni a wawa waɗande si wana Allah go'o ɗiɗi ko kangal tun kadi woni dewal ngal tawata ko an tun herori andugol est ce que a waɗi ngal upa julde enen ɗo fo immiɗo emen julɗo o en wiya kaari juuli si o okki en yiya wi en kaari okki ko non amma korka hiɗen wawi gola ono nande horɗo par ce que gita ɗen no weeli kono seeɗen mari dalil wonde mo hoore jabol ngol ko laa ko kanko tun andi simo hoore kanko tun jango si tawi horama si en fotti en fow hara hiɗen ɓuri tan inade 90% mo kala no hoori kono noon o wawata alan fellitande o wawata ko min tun andi min kadi mo wata feltande hay goto fi honnu no woodi tawɓe médecin no witaɓe hooru no woodi kadi anniɓe tun horata ɓa haray kañum hino rereɗi non mo kala kañum andi sino hoore donc ɗum waɗi ko ngal ɗon dewal kadi woni dewal ngal tawata yingo wata natde mo sa hoori ko an andi ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala e nder dambuɗe aljanna ɗen jeetati o waɗi damal spécial o wi ngal ɗon arrayyan nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu sa'imun la ghayra fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu man as-sa'imun dambugal no ko aljanna wiyetengal rayyan ko natirta e maggal o ko horuɓe jaɓana ɓen yo Allah waɗen horuɓe jaɓana donc haray faamen mawnugol ka korka sutika en ɗo heɓanen korka kan sentiment anditugol ko e zaman hombo fewndi ɗen mahindaren hadis goto nde wonno ko hutubani en juutinta kono ndaariɗen en fof o hadis ɗo ko imamu nasa'i addimo ka sunano maɓɓe himo ari e laawi goo ka ɓeyditi ɗin laawi himo lo'iri amma ka laawol aba hurayra cheikhna al albani hiɓe sellinimo ka sahihul jami hadis on nelaɗo sallah sallam ɓe maaki ɓe mooɓi sahaba en fou ɓe maaki atakum shaharu ramadan lewru suma yendun do ari on shaharum mubarak koyon andu ko lewru barkinandu ifturida alaykum siyamuhu Allah farli e mon horugol ndu ɗo en feƴƴuɗon ka hadis arten ka qur'an jomirawo subhanahu wa taala o wi kutiba alaykum siyam farlama e mon horugol kama kutiba ala alladhina min qablikum wano farlirano e ɓen feƴƴunoɓe on la'allakum tattaquna fi yon hulu Allah ma fi e tafsir je goo kulol Allah mongal yo hewtin on mana degré wiyeteɗo kulol Allah on no anda kan kala horɗo e juulawo janga mo huli Allah kono hewtugol daraja mo jomirawo faala on ɗum ko sa tabiti e korka kan a waɗi no wira noon hewta la'allakum tattaqun e nder on aya hiɗen faama wonde korka farlanoma e feƴƴunoɓeɓen hina enen tun e kadi Allah farlira ɗum e men fi yewe weele ma fi yen tampo ma fi yen heɓo sonjala ko fi honɗum ko medirgol tun iman men on la'allakum tattaqun bela jo on hulay o jarribo on o dara ko hombo e mon tigi tigi wawata horugol jogo gite mun ɗen wawata horugol jogo hunduko mun kon wawata horugol itta mbuɗi mun ɗi waɗa fi Allah wawata horugol waɗa dendangal moƴƴereji ɗin wawata horugol acca dendangal boneji ɗin fi honɗum piiji waɗay ka sumaye ɗo ɗi waɗata si wona e sumaye ñande goo sumaye si tawi ko jango goɗɗo ewnoto dow enen ibnu adama en nanata kono hiɗen gomɗini o wiya ya bahiyal hayre aqbil ko ayyo waɗo ko moƴƴi ar hay wudduɓe ɓen okkay ka sumaye ɗo ɗon no woodi woɓɓe on acci hakke
hara ko wonɓe ɗo hay naɓugol mbuɗu ka men sa ɓanni buusi wala sunniɓe no ɓadi ɓe ɓuri non kamɓe ko fi probléme facture tum mapini wuddi ha may kono hay ɓen ka suumaye ɗo ɓe nanay ndu noddandu ko wi'a ɗo yo moƴƴuɓe ɓen ar kamɓe kadi ɓe naɓay gokkun ko fandi o ya bahi al hayri aqbel ko ayo waɗo ko moƴƴere waɗu ɗen anden heɗike hutuba feƴƴuɗon ɗo wonde ko hakkunde no horirte ka men e ka leyɗe arabuɓe kamɓe piiji ɗin ko udditete ɗum waɗe free réduction ji ɗi waɗe 50% piiji ɗin fof haranno newina donc oɗo o ewnoto o wiya ya bahiya al hayri aqbil ko ayo waɗo ko moƴƴe ar wa ya bahiya charri aqfil ko ayo waɗo ko boni jokkuɗo ko boni fermu noon accirni ka sumaye ɗo o ferma few ko ɓuri jaalade e ko tawata yimɓe no waɗa ta suuɗagol fiimugol kono fiimer fappnini fermay taw ko wiyete cigarette ko ha nduɗo maaya boneji waɗayɓe ko boni ɓen sa sendiɓe pecce tati pecce ɗiɗi ɗen fof ferma e boneji ɗin ha suuma e maaya ko ndu lewɗo tum mari ɗum ko fi honnu nela sallah sallama e nder o hadis mo wonɗe jangude ɗo ɓe maaki suffidat fihi sayatin seytanuji ɗin hiɗi kolmba e riwaya goɓe maaki wa tughlagu fihi maradatul jan wa sayatin sokete jinnaji e seytanuji bonɗi puusay ɗi yimɓeɓe waɗugol ko bonɗi fof ɗi kolmbeta are ɗo janngo fana ndaron tawale ko wonnoɓe musulman hanki ɓen ko ɓen kadi woodi ha joni kono saabu suumaye on juulirden heewa e tew juulirden heewa e tew ko ɗum woni ko ewna kon dow nanama waɗoɓe moƴƴere yo ar dambuɗe bone fopp yo ferme fof ferma awane la sallah sallam ɓe maaki on hadis ɓaɓe maaki lewru suumaye ari ko barkinandu allah farli e mum horugol ndu ɓe maaki e mayru piiji nayi ɓe maaki goo on tuftahu fihi abwabul jinan dambuɗe aljanna on fopp udditete koye suumaye tun ɗum woodi waɗa tasina e ndu ɗo dambuɗe aljanna fopp udditete nettoyé no andirɗon non ono wonɓe belgique ɗo une fois par an palais roi on ɗo udditete miskino yahay visita marɗo yahay visita ɓaleejo yahay visita danejo fopp yahay yi'a anda ko ni ndeɗa rewa ɗon yahowo anvers ko ni alhaali royaume on ɗo fewnderi awa aljanna on kadi fopp udditete ka suumaye ɗo ko fittete fitte ko ɓeydete ɓanginede fopp ɓeyde labintinede ha laɓe tuftahu fihi abwabul jinan hoti honɗum wa tughlagu fihi abwabun niran giiteli ɗin ɗi fopp ɗi sokete fermé few hermétique ɗum ka suumaye ɗo koye nduɗo tun lewru ɗum ɗo waɗata yiite ngam fof fermete si tawi ko janngo on suumaye bila janngo haray ko yiite ko wiyete kon jahannama laze haawiya sagara hutama ɗi fopp ɗi fermete few hay woote hara udditatake ɗum ɗo fof ka yurmede allah subahanahu wa taala si ɗum ɗon feƴƴi honɗum kadi waɗete en wowli seytanuji ɗin kolmbe si ɗum ɗon feƴƴi nela sallah sallam ɓe maaki no ton ko ɓuri ɗum ɗo fof kadi mawnude ɓe maaki fihi laylatun hiya hayrun min alfi shahar jemma gooto kadi no nder ton no suumi e nder lewru ndun on jemma ɗon hino moƴƴi dewal mum hino mawni ɓuri rewgol allah lebbi wulure hino mawni ɓuri rewgol allah duuɓi 80 e ko fawi ɗum ɗo allah subahana taala okki moftere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam laylatul qadri hayrun min alfi shahar e nden ñande on jemma kadi délégation ji malaika arata tawegol tanazzalul malaikatu warruhu fi jibril kadi ara bi isni rabbihim e dunga e joom maɓɓe min kulli amrin salamun hiya allah tigi wi ha on jemma ko machallah allah manti jemma hatta matala el fajiri ha ka subaka on jemma ko e nder suuma e woni donc haray ko en faamu ɗiɗo piiji ɗi wawata hawtodirde sina e nduɗo lewru aljanna uddite yiite ferme seytane kolmbe
jemmano e mayru tawayɗo sifa makko wo ala ewne yo waɗoɓe ko moƴƴi ɓen ark yo waɗoɓe ko boni ɓen fermu haray ko teddungal e men ko en andu koɗo sutiɗo en on ko hombo nelaɗo sallah sallam ɓe maki noon kalannode on hadis ɓe maki man hurima hayruha fagad hurima kala tawɗo heɓali moƴƴere ko ɗaɓɓa e ndu lewru ɗo kon on ɗon haray o perdi haray o ɗawama man hurima hayruha fagad hurima kala ɗawaɗo moƴƴere heɓotode nden e o sumaye ɗo haray oɗo o ɗawama ɗum noon hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala wata Allah ɗaw e أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام شهادة تنجي قائلها من النيران اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين haray musidɓe julɓe tedduɓe wono wirɗen ɗo ni si goɗɗo ɗawama sumaye haray o ɗawama ko non woniri nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka mimbar maɓɓe ka gangunal ka ɓe hotubata ɗon no waɗi escalier ji tati ɓe seni ɓe ƴawi ngola ɓe maki amin ɓe ƴawi ɗimmol ngol ɓe maki amin ɓe ƴawi tammol ngol ɓe maki amin sahaba en hino yiɗno jangugol e jungo nelaɗo da'iman ɓe acci ha juula ɓeni nelaɗo min nani hiɗa ammina ɗo laabi tati ɗa ƴawde ko gangunal ko honɗum woni ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki jibril ari ɗo o wi'ilan goɗɗo tawɗo mawɓe mum hino wuuride e maɓɓe o ronki heɓude aljanna oɗo o perdi yomi wi amina mi wi amina goɗɗo kadi tawɗo suumaye tawa mo ila ñande goo suumaye handu lanna o ronka heɓude ton kanko kun o yaafore oɗo perdi yomi wi amina mi wi amina enen ko ɗum ɗo wono e ɗaɓɓitude e nder hadis o sabu koye goɗɗo yaaforte kon e suumaye yaahi hino ɗuuɗi jonnen misal gotal darɗen noon ndaare ɗo debbo bonɗo ha o andira wi'ede baghiyatu bani israil jeenowo bani israil on woni bandi waɗi zina ha fo andimo ñande goymo feƴƴude ladde o ari o yi woyndu tawimo ɗonɗa o cippi o soli paɗal makko himo wanno o ƴoogi o yari no ƴawirno o yi barir hino dari ɗo ɓawo yi barir ndu lagad balaga hada al kalb mislu lladi balaga bi ndu ɗon ɗama no mi ɗon ɗira ni o cippiti kadi o ƴoogi o yarni ndu ɓawo o yarni ndu Allah subhanahu wa ta'ala yafori mo sabu himo yarni ndu ɗo dendangal ko o bonni kala ko o waɗi kon fof Allah windi mo yahaɓe ka aljanna nelaɗo ɓa sifanike ɗum sahabaɓe ɓenni ya rasulallah a inna lana fil bahaimi ajran ko ɗum ɗo wonne ɗaɓɓitude hadisa ene simin okkori i dammi meɗen mari baraji nelaɗo sallah sallam ɓe maki inna fi kulli dhati kabdin ratbatin ajra kala ko wiyete ko mari heyre mana ko mari wonki sa ñammini hiɗa mari baraji joni noon oɗo ko barero ñammini hiɗen fama ɗon hay ñammingol goɗɗo kefero wallahi hiɗa mari baraji par ce que ko ibnu adam ko Allah wi walaqad karramna bani adam kefero sa tawi mo tampi a wallimo hiɗa mari baraji yo taw tun na a wallamo hoore o boykoto dina kan kaka imanite walluɗamo joni noon ittuɗo di'ero ñammini julɗo Allah ka sumaye ɗo juulowo horowo jangowo qur'an surtout kadi mo anduɗa wano wonɗo fuuta jalo tawata heɓiri tewo une fois par mois ma de plus itta ñammina o wallahi si Allah jaɓanima ɗum ana tayite few ɗum ɗa faala julere si Allah jaɓanima ɗum ana tayite en tori Allah jaɓani awa ɗum ko fiyen andu mawnugol ndu lewru
e laawi ka heɓorta toon moƴƴereji ɗi ɗum ɗo kañam mingol sengo qur'an koye mayru qur'an jippi aya gooto si tawi hina ɗo si sowama temedere ka sumaye ɗo ko sowete ko million sadaka gooto mo waɗɗa ɗo ko Allah andi ko mbiyen o multipliété umra gooto nelaɗo tellement ko ɓe tawi fi lewru ndun ko mawni kon ɓe maki umra gooto sa waɗi on ɗon baraji makko ko ɓidete ko sa ari en hajjidi hara ko enen ɗo jogodiri ange nelaɗo sikka ɓural ɓuray ɗo hara ko ange nelaɗo yaadi wangodi jangidi ko jangete fof waddi safa e marwa ɓe maki umra gooto sa waɗi ka sumay ɗo ko non fotata ko honno nun ɗo faala en ko udditangol en tun haqqille ɗen yen andu kala ko waɗa e ndu lewru ɗo ko multipliété de million ete kadi dambuɗe ɗe Allah udditi ɗen fiyo aljanna heɓo hiɗe ɗuuɗi ha feƴƴiti no wodi woɓɓe noon ka hara ɓe mara ko ɓe okka ɓe mara hay hunde ar yanganoɗa julɓen aka juulirde naam inchallah kala juulirde kam mi andi hundinte mi yahay mi itti hoore an sadaka servugol julɓe ɓen ha ndu maaya min kadi ko noon mi mari komo waɗa ko non etc joni ko lutti kon ko an oɗo miijitanto hoore ma awa andu dambugal moƴƴere ngal ari dambugal heɓirgal aljanna ngal ari nelaɗo maaki hiɓe huti mo nduɗo tawi o wedditi ha o ronki heɓde aljanna on ɗon nelaɗo maaki oɗo perdi haray noon horugol ngol ɗo e mawnugol e alhaali on e teddugol bone goto wattante yilay mum nelaɗo maki mo accali fenande e seedagol fenande Allah hajaka e ko horigoy hadis on naka imam muslim man lam yada qawla dhuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu aw sharabahu haram kala jogo dengal munga jogo gite munde jogo noppi mundi ha nelaɗo yeti en comportement julɗo on tigi sa hori ko honno warata ɓe maki sa hori si goɗɗo ardi e ma pagay kala none pagay foti o yejjitu foti ko hoyre foti ko kuugal foti kala ko on tigi ardi e ma tawi dina kan jaɓa wi'omo ha haray horɗo duwaka wadde ɗum ma wi a min nde miɗo hoori nelaɗo ma ki faliyagol inni sa'im andintinmo hiɗa hoori andintina hoore ma kaɗɗa hoori ko ɗum ɗo woni teddingol lewru ndu puisque ibnu adama o andi honno lebbi sappogo hiɗa wadde poren joren ɗum kadi fayda kar han wata iwirgol wa bullal ko ɓay tun haray si sumay on darke fof no comporte an kadata ma comporte ɗa kono sa ar derayude ma yi goɗɗo no derayi ko yon anditidir hakkude mo kala inna ɗen hoori de wattane yila no hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrinne ko yiɗi o yarli Allah subhanahu wa ta'ala newnan en ittugol sadakaji ɗi so en itti yo jaɓan en Allah subhanahu wa ta'ala newnan en jaɓɓagol o koɗo yo tawne en suumaye so tawni en kadi yo jaɓan en o yaafo en torki Allah subhanahu wa ta'ala wata suumaye feƴƴi sina hara o yaafike en fop o naadi en aljanna yo Allah dande en natal yiite en torki Allah subhanahu wa ta'ala wata Allah sendo en ka juulirde ɗo sina o yaafike ya rahman rahimin ya rabbal alamin woɓɓe ɗo sadakaji ɓen fof yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanɓe rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة